prayer just finished. abumvise amajambo mwese Imana Forget iheze the word, may God bless you. usizuke dusengera hamwe ngavuga gusenga I don't know who wants to pray together. I feel like I dufatiye want to pray. kubugure yavuze ijambo And then we go together for the opening words. Preacher, yavuze kwihana he talked about repent. yavuze ku bushakanyi gusa Me, I talk about the sexual ariko immorality. icyaha si cyo cyonyine It's not only that the sin, ni umwanya wo gutunganya ubugingo it's kuhisha a time to fix up your life for those one who like. kwihana cyafukamaho If you want to repent, please kneel down. amisigaye dusenge muri rusange And for the rest, we are going to pray together. asenge Imana rero I am going to pray. mwami wacu Yesu Kristo Hallelujah. ndagushimiye ku majambo yose yavuzwe uhereye kuruguruye Mana yavuze ijambo ryawe mwami ko dukwiye kwambara imyambaro imesuye kandi tukayirinda kuko uri mukuza ni ukuri uri mukuza ntawuzi umunsi n'isaha ibimenyetso byose biragaragara mwami uri mukuza kandi turakwiteze turakwindiriye kuza mwami tukuringiye kwihanganya kumurimo yihangana kandi turi mu ndimi tuvuga ijambo rya tugira ibyarimo byose mwami udushoboze mwami uhere kuri twebwe n'udusanga imyambaro yacu yanduye Mana yandujwe n'iby'amaso yacu abona yanduye n'amatwi yacu yumva ndasenze mwami abifatanije nanje kweno jambo ngo utweze udutunganye mu izina rya Yesu Kristo utsinzwe n'ijambo ryawe nka Dawidi akaba afukamye mu mutima agomba kumuharira mwami umugire ikigongwe uturindize ingaruka zose mbi ziva ku busambanyi mu izina rya Yesu usuke mwemera muri twe gaturongore abishobora guhunga icyaha mu izina rya Yesu Kristo ute kurinda twihanganye muri wese umugire sengesho ryawe ryose mwami byumvise ijambo ryawe mwami rihezagire senga ijambo ryawe ubwaryo mwami ngo rigire ikibanza mu mitima yose yumvise nanje ndimo mwami ijambo ryawe rindongore mwami ntabwo nzorangiza amahoro ndagomba kuzorangiza amahoro urugendo mwami mu izina rya Yesu uzosange nishwe n'ibyaha mu izina rya Yesu uzosange ni maso nikanguye mwami haleluya indirimbo twaririmbye zatwegereza rwose amaraso ya Yesu ngo tweze dutunganywe mwami abifuza ukareba nka Dawidi yari umwami akomeye kandi waramukunda ibyo yabiguyemo natwe twobigwamo hari ababiguyemo mwami Yesu Kristo utugirire imbabazi mwami uturokore n'uturokore mwami Sodomu yaranduwe tubyaha mu izina rya Yesu Kristo n'abandi benshi bagize ibyago kubera ibyo byaha mwami Imana zidutabara uturokore imiryango yacu mu izina rya Yesu hari byinshi bikora ku isi atandukanye ariko bituma ariko biraza mwami Imana nzima ibyaha byakorewe ku isi byarahumanije nicyo gituma hari ibyago byinshi kandi byinshi bitandukanye n'abantu mu izina rya Yesu naho tuzopfa mu mubiri mwami ndansi tuzovuga ubwa kabiri tumaze kwihana mwami imitima yacu irokoke ubugingo bwacu burokoke mu gihe cy'izuka mwami abapfuye bizeye bazukane nawe nuza ugasanga tukiri maso utarasinzira tuzohinduke tujyane nawe mwami tutishwe n'ibyaha mwami duhe inkomezi zo guhunga ibyaha duhe inkomezi zo kunesha ibyaha mu izina rya Yesu duhe ubushobozi bwo gushingira intahe mu buryo bwose mu ngeso zacu uzoba ukoze mwami Yesu Kristo abana bacu barokore mu izina rya Yesu nuteke twenyene umuntu wese umunyantege nke ndamusenge mu inkomezi mu izina rya Yesu za nkomezi bari bose ndazisabye ngo umuntu wese arahazironke mwami mu izina rya Yesu Kristo yabaye umuhizi kuko kwihangana urakoze kutugira ariko duhezagira ni mu izina rya Yesu umwami turi nizeye amen. Imana ihezagira mwese.